Kaseng Voice of the People Party VPP Shen kan sa syakot ha umintri rang ba kajela Conrad K. Sangma nakabenta banya merjingmut lang hakabiaday ba kajing sya weng ki opisar jong ka Meghalaya lokayukta. U President Kaseng VPP iba Arden Miller Basayomot ilayat ho ba kidang yay up ya kapor namar nakaliang ka menteri katanat an i Dr. Ampri Lingdo ila kular ban bu ya kapor ban penyakendu yaki bat umintri rang ba. Dangsyen nakaliang umintri rang ba ulaong ba nakaliang ka sorkar kakwa abanya merjingmut lang halor kamat jong ka Meghalaya lokayukta balap diang ngobhaya baro banya kendu ya u hakano kudu kapor. Kamhaswa ka VPP kala wengno ya kajing yakhi bandawa nakabenta ban thungbiang yaki opisar kibla sya wengno nakalokayukta hadian baka sorkar kala kular banya merjingmut lang barkaseng halor kani kamat. Ripetnya kataan kala keren bahkan sa penbet ya kata kesni ringkat uci masa bakin khot ini apa kata kor ke baki kin khot ahi ka kampadon benunu baju putih nak yang kesoka